25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida mushya wa Iran Ibrahim Rais yarahiriye kuyobora icyo gihugu. Perezida wa Republika ya Centrafrica Faustin Archange Touadera ari mu ruzinduko rw'iminsi 4 mu Rwanda, aho yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye ku bijyanye n'umutekano n'ishoramari. Ishyirahamwe rihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International rirashinja inzego zishinzwe umutekano muri Nigeria kwica abantu barenga 100 mu bitero ku barwanyi bashaka kuyomora ku gihugu. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese kaza muri amakuru yo kuri wa 4 itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8. Ana makuru reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Perezida mushya wa Iran Ibrahim Rais yarahiriye kuyobora icyo gihugu. Bwana Rais ni umuntu ugendera ku matwara akazi, akaba ari umwe mu bantu bakomeye bava ku ruhande rugendera kuri politiki isimbaraye cyane ku mahame ya kera, kandi akoranira bya hafi n'umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Inkuru ya Alan Johnson muragezwaho na Florentine Kwizera. Bwana Raisi yagiye ku butegetsi avuga yuko azogwanya ubukene na ruswa, akanagerageza kurangiza ico yisaga kandamizo k'ibihano vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo guharira ivomo Iran zatumye ingorane z'ubutunzi ico gihugu cari gisanganywe zongerekana cane. Ibi bituma ubuzima bw'abanya-Iran benshi bari basanzwe bahanzwe no gucikagurika k'umuyaga nkuba n'ubukene bw'amazi bugora gusumba. Mu ijambo yashikirije mu birori byo kwimikwa, yemeye kuzogwanya ibiturire no guhangana n'ikibazo c'ubukene. Ivyo navyo vyunyuwe n'ibihano vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kuburizamwo umugambi wa Iran wo kugwiza inguvu za nucleaire. Bwana Raisi yiyemeza kuzoshigikira utwigoro twose two gutorera umuti iyo ngorane biciye mu nzira z'imigenderanire. Ibihano byafatiwe Iran bigomba gukurwaho. Tuzashyigikira imigambi yose ya diplomasi yo kugera kuri iyi ntego. Bwana Raisi vyitezwe kandi yuko ashobora guhangana na Israel n'abasomambike bayo bo ku mugabane wa Buraya na Amerika. Perezida Raisi yatosekajwe n'ikibazo cyo kutubahiriza agateka kazi na muntu, agakekwa kuruhara mu bwicanyi bw'ikivunga bwahitanye abanyororo baharugwa mu bihumbi bishwe mu myaka y'igihumbi 1980. Tukiri muri ako karere, amakuru haturuka mu mujyi wa Lashkar mu majyepfo ya Afghanistan aravuga ko abarwanya abatalibani babarirwa muri 100 baguye mu bitero by'indege n'imirwano yo ku butaka, mu gihe ingabo za leta zirimo kugerageza kuhavana abo barwanyi. Mbere yaho abatalibani bari bafashe igice kinini cy'uwo mujyi ukomeye usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Helmand. Abantu benshi bahatuye bakurikije inama bagiriwe n'umwe mu bakuru b'igisirikare cya leta maze barahunga. Abakiri muri uwo mujyi baravuga ko ibyo kurya, amazi n'imiti byatangiye kuba bikeya. Hari n'abavuga ko hari imirambo mu muhanda. Mu wundi murwa mukuru w'intara Mazar el Sharif haturitse igisasu cyahitanye umuntu umwe, naho abandi benshi barakomereka. Tukomereze ku mugabane wa Afrika. Umuryango w'abibumbye avuga ko amakamyo 175 atwaye inkunga igenewe habari mu kaga yageze mu ntara ya Tigray iri mu majyaruguru ya Ethiopia, maze imaze igihe ivugwamo imirwano. Umukuru w'ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM David Beasley yavuze ko yari intambwe nziza, ariko waburira abantu ko hakenewe amakamyo arenga 100 buri munsi kugira ngo imfashanyo igere ku bantu babarirwa muri miliyoni bayikeneye. Mu mezi ashize abakozi batanga imfashanyo byarabagoye cyane kugira ngo bagere mu bice byinshi bya Tigray kubera umutekano muke n'imbogamizi zivuye ku mikorere y'ubutegetsi. Mu ntangiriro za kino cyumweru leta ya Ethiopia yatangaje ko yambuye impushya zo gukora imiryango 3 itanga imfashanyo, yishinja kutubahiriza amabwiriza no kwishora mu byo itemerewe gukora.
ishyirahamwe rihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International riravuga ko inzego zishinzwe umutekano muri Nigeria zishe abantu barenga 100 mu bitero ku barwanyi bashaka kuyomora ku gihugu mu majyepfo iburasirazuba bw'igihugu. Ibi bivuzwe nyuma yaho leta ishinje umutwe utemera wiyise w'abasangwa butaka bo muri Biafra IPOB mu magambo ahinnye kugaba ibitero ku biro by'igipolisi no kwica abapolisi babarirwa muri mirongo. Amnesty International irasaba ko hakorwa iperereza mu cyo ritabogamye kandi n'abantu bose bashinjwa ibikorwa by'urugomo bagacirirwa imanza zitabogamye. Ni inkuru ya Wiros umugezweho na Ivete Kabatesi. Amnesty International yemeza ko ibimenyetso yakusanije muri leta za Imo, Anambra na Abia bigaragaza ishusho iteye inkeke y'imbaraga z'ubugome kandi z'umurengera zakoreshejwe na polisi ya Nigeria. Uretse kwica abakekwa ko ari abarwanyi 115, uwo muryango urengera ikiremwamuntu watangaje ko hari abandi bantu bagiye bakurwa mu ngo zabo nta gutoranya kandi badafite aho bahuriye n'icyo gitero cyagabwe ku biro bya polisi, ndetse bamwe bakorewe iyicarubozo. Uwo mutwe witandukanije w'abaturage bo mu bwoko bwa Biafra bahakana ko nta sano bafitanye n'ibyo bikorwa. Umuyobozi wabo Namdikanu ubu akurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi. Hari impungenge z'uko uburyo leta isubiza ku bugizi bwa nabi bishobora gukongeza urwango n'uburakari, bikaba byatuma imvururu ziyongera mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Nigeria. Tukiri ku mugabane wa Afrika, umuryango w'ubumwe bwa Afrika watangiye guha inkingo ibihugu byinshi byo kuri uyu mugabane. Ibi bikaba biri muri gahunda ishobora gutanga inkingo zigera kuri miliyoni 400,000. N'umugambi urangajwe imbere na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa wavuze ko iyi ari intambwe ikomeye itewe. Mu ikubitiro inkingo miliyoni 50 za Johnson & Johnson zisaba dozi imwe zagombye kuba zarangije koherezwa ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika bitarenze ukwezi kwa 12. Icyiciro cya nyuma cyo kuzikora kirabera muri Afrika y'Epfo. Abantu hafi 6,500 nibo batangajwe ko bahitanywe na COVID-19 muri Afrika mu cyumweru gishize, akaba ari umuhigo mubi mushya weshejwe. Mukomeje kumva BBC Gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira n'amakuru kuri shortwaves, naho bari kuri internet murakurikira kuri Facebook Live. BBC Gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Repubulika ya Centrafrica Faustin Archange Touadera uri mu ruzinduko rw'iminsi 4 mu Rwanda yahuye na Perezida Paul Kagame anashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye ku bijyanye n'umutekano n'ishoramari. U Rwanda rufite ingabo nyinshi muri Repubulika ya Centrafrica, bamwe bakaba bari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro, abandi bakaba bahari bivuye ku masezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ni inkuru ya Yves Bucyana i Kigali. Votre Excellence, la garde donnée devant vous. Ni mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro, ubwo umukuru w'igihugu cya Centrafrica Faustin Archange Touadera yakiriwaga na Perezida Paul Kagame. Ni mbere y'uko bagirana ibiganiro mu muhezo, nyuma intumwa z'ibihugu byombi zashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Muri ayo masezerano harimo ayerekeranye n'ubufatanye mu by'igisirikare n'umutekano ndetse n'ubucuruzi burimo ubw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida wa Centrafrica Archange Touadera yavuze ko yazanywe cyane cyane no gushimira u Rwanda uburyo rwabaye hafi y'igihugu cye, cyane cyane ubw'umurwa mukuru Bangi wari wugarijwe n'inyeshyamba mbere gato y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Je suis venu dire merci au peuple frère rwandais et à mon frère le président Kagame. Naje gushimira abaturage b'u Rwanda na perezida wabo umuvandimwe wanjye Perezida Kagame mu bufasha butandukanye batanga mu kugarura amahoro mu gihugu cyacu. Nk'uko mubizi,
u Rwanda rufite ingabo mu mutwe w'umuryango w'abibumbye MINUSCA. Uretse ibyo kandi, mu gihe ikibazo gikomeye cy'umutekano mu gihugu cyacu, u Rwanda rwabaye urwa mbere kohereza abasirikare bo kudufasha. U Rwanda rwari rusanzwe rufite abasirikare bari mu mutwe w'umuryango w'abibumbye bashinzwe kugarura amahoro muri Centrafrica, rwoherezayo abandi basirikare bo mu mutwe udasanzwe, ariko bivugwa ko ari ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Ku kibazo cy'abo basirikare, Perezida Kagame yavuze ko akazi bakora kuzuzanya n'ak'abandi bari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye. Byabaye ngombwa ko twohereza abasirikare ku bwumvikane bw'impande zombi mu buryo bwihuse. Ni ugukora akazi kamwe n'ak'abandi, ariko hari uburyo wenda iby'umuryango w'abibumbye bigenda gahoro. Twembi ntawabihindura. Gusa icyo gihe hari ikibazo gikomeye cyasabaga ubutabazi bwihuse. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, u Rwanda rwohereje abandi basirikare 750 biyongera mu basanzwe b'umuryango w'abibumbye. U Rwanda na Centrafrica bimaze kugirana umubano ukomeye. Perezida Archange Touadera akaba yahamagariye abanyarwanda gushora imari mu gihugu cye ari benshi. Twerekeze mu majyepfo ya Afurika. Joachim Chissano wigeze kuyobora igihugu cya Mozambique yasabye leta kureba ukuntu yaganira n'abarwanyi bagendera ku matwara y'idini ya Islam mu ntara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'igihugu. Mu kiganiro kuri radio, Bwana Chissano yavuze ko bishoboka ko uyoboye abo barwanyi yakwemera ibiganiro byarangiza intambara. Joachim Chissano wagize uruhare rukomeye mu masezerano y'amahoro yo mu mwaka 1990 yarangije intambara leta yarwanaga n'inyeshyamba. Avuga ko impamvu zateye amakimbirane zigomba gusuzumwa neza kugira ngo habonerwe umuti ikibazo cyo mu rwego rwa gisirikare na mbonezamubano. Ibi yabivuze mu gihe leta irimo kubona indi nkunga ya gisirikare. U Rwanda rwohereje muri Mozambique abasirikare bagera ku 1,000, kandi n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo byemeje koherezayo abasirikare babarirwa mu bihumbi. Reka noneho turebe uko byiriwe byifashe uyu munsi i Tokyo mu mikino Olympique iri mu kubera mu Buyapani. mu kanya navuganye n'umunyamakuru wa BBC Victoria Unkunda uriyo. Ikintu navuga cya mbere nuko amateka yanditswe ku gihugu cya Burkina Faso, aho bwa mbere iki gihugu cyegukanye umudari mu mikino ya Olympique kuva igihugu cyatangira kuyitabira. Uyu munsi rero bikaba byabaye ari umudari wa bronze wegukanywe n'umuhungu w'imyaka 28 witwa Hugues Fabrice Zango, ukina mu byo bita triple jump. Nuko nabisobanura ni babandi bantu babona biruka bagataruka inshuro 3 mbere yuko basimbuka. Uwo ni umudari wa mbere rero mu gihugu cya Burkina Faso. Muri metero 400 mu cyiciro cy'abagabo kwiruka, umunyafrika umwe wenyine wari urimo mu mukino ya nyuma. Nta mahirwe uyu musore ukomoka muri Botswana witwa Isaac Makwala yagize, yabaye wa 7, ariko umudari wa zahabu wegukanywe n'umugabo ukomoka muri Bahamas. Hanyuma kandi abanyamerika basanzwe bazwiho kwitwara neza mu gusiganwa metero 400 bahana agakoni yabaye uyu munsi ngo ntibagize amahirwe. Nibyo rwose Jacques, basanzwe babizwimo cyane, batsinze imidari myinshi, ariko uyu munsi byatunguranye cyane. Abanyamerika abagabo 4 bari kugenda nk'uko bavuga batangana agakoni bagitangira kwiruka. Niho byatangirira naho amakosa yatangiriye, bituma rero batabasha kugera muri finali izaba ejo kwa gatanu. Ikindi cyanatunguranye cyane, hubwo abantu benshi bahise bavuga ati si bini biki bibaye, nuko aho ngaho abanyamerika batsinzwe, abagabo bakomoka muri Ghana 4 babashije kwiruka bagera imbere kugira ngo bazabashe guhatanira umwanya muri finale uzaba ejo kwa gatanu. Byatunguranye cyane. Urakoze Victoria Unkunda. Noneho abakunzi b'ikinamico Urunana, uyu mwanya n'uwanyu. Budense naributswe ibyo asabwa byose mu kwitegura kujya kubyara. Hagati aho duheruka Felicien narira cyane yanze kubwira abashiki b'ikimuriza. Ubu none hazindukiye kwa muganga. Byamugendekeye bite? N'urunana. Urumva urwaye utese Felicien? Ngewe se muga. Nge sindwaye da. Nibyo? Winjiye ngira ngo warwayeje kwivuza. Ariko urebye n'ubundi hari ikibazo gifitanye isano n'ubuzima narinje kugusobanuza muga.
mbwira ngo uteze amatwi. nyine muga nta kindi narinje kukubaza nashaka kumenya mbese uko ikizami cyo gusuzuma ko umukobwa twite bikorwa mbese n'igihe bishobora kumara kugira ngo umuntu abone igisubizo. Kuki uje kubaza ibyo bintu Felicien? nyine ndashaka kubimenya. Cyakora byantangaza ari wowe wateye inda n'ukuntu ujejutse pe. Ubwo kuko waba warabigenje ute kandi uzi uburyo bwo kwikingira koko. none se ko none iki Felicien? Ni ukuri mbwira. Tuvuge se kutaza akamaro k'agakingirizo. Tuvuge se kutazi ko hano mu cyumba cy'urubyiruko kiri hano ku kigo nderabuzima cyacu haba hari udukingirizo kandi dutangirwa ubuntu. Oya Felicien, oya utansebya rwose. ariko muga ya nta kibazo mfite n'ukuri. Nta nda wateye? Ntayo pe. None se kuje kubaza icyo kibazo? Muga reka mubwize ukuri. Urebye ndakeka ko umwe muri bashiki banjye ashobora kuba twite. Oh mon Dieu, nibyo? None rero ndashaka kureba uko namupimisha ngo menye ukuri. Ninde se kuri bombi ukeka ko atwite? Mutesi. Mana yanjye we, yarabibabwiye se? Urebye yarabiduhishe. Ariko hari ibimenyetso bituma mbikeka. Niyo mpamvu nshaka kumupimisha rero ngo menye ukuri. Ubwo ndabigenza ne? Abantu bamenye gute ko ndi kwa Karemera ko nzi ko nari narabihishe? Reka barabivuga kandi baranabizi. Ahubwo nyine ninjye wabishe gusa. Ariko aho mbimenye nyine ndavuze ngo ngomba kuza tu. Mbese ugira ngo ntukoze we kuva narongorwa niwe mushyitsi wa mbere mbonye hano mu rugo iwanjye. Ariko se we Karame habayeho ubukwe? Reka umva byabaye mariage kocu. Urabyumva nawe? Nanjye naratunguye kabisa. Ibintu nk'ibyo mwabipanga gute mwibanga? Sha nyine kwa mabuja bari bamaze kundambirwa rwose niko navuga. Urumva ntibari bagishima ikintu nkora ngo ntabwo mbikora neza. Ndabizi. Nuko rero sheri wanjye rero buriya yari yatangiye kwifuza ko twakwibanira. Nyine Devuta na Shyaka banyirukanye duhita twibanira gutyo. Sha ni byiza n'ukuri. Ahubwo se we ugira ngo naho naje ntaho navuye nta naho nagiye wa muntu we. Tangira se ukarira atangiye kugufata nabi. Wabandi ararengana. Umva njye nawe twibaniye neza mu munyenga w'urukundo pe. Umva nta kibazo kiwe. Ariko nyine uri hariya nako mabukwe da. Umva aranyanga anyanga urunuka ahubwo. Rahira rero akwangira iki se? Aha uriya mirenge nabi Karemera ngo anyirukane. Ego mana aguhora igisobwo. Ndabizi se sha. Ni urwango gusa. Mva kandi nanjye sinkizi rwose. Ahubwo nkeka ko ashobora kuba yari yarashakiye Karemera undi mukobwa ngo azaba ari warongora. Ngo Rahira rero yaramuzanye sibwo murabana mu nzu mwembi we. Urumva Karemera se yabyemera? Ariko uzukuna nyikundira we. Yego rada uwo mukobwa wundi se waramubonye? Nawe nabonye. Ariko sibwo urumva umukecuru dore yagize atya arazanira hano urumva ngo aje kunyirukana we. Urumva yaragamije iki koko? Ntabwo koko nyirabazungu gushaka disi. Ariko ubusa kandi ntabwo azanshyigura aha. Njye na shiri wanjye dupfa kuba tubanye neza kandi tubyiyumvanamo. Ego ko ubwo buzima bwo guhangana n'umukecuru w'umwana uzawushobora Nori? Ego mana ibi ni ibiki? Ni ibiki Beni? Ni ukuri ngwino urebe mute. Ubonye iki mu cyumba cya Felicien we? Ubuse ko narinzi ko Felicien akiryamye none akaba atari hano mu cyumba cye yagiye ryari? Uzi ko nanjye narinzi ko akiryamye we? Ubuse yagiye ahubwo ko yagiye atanatuvugishije kandi atarasanzwe abikora Beni. Ngize ubwoba. Mana we ariko musaza wacu yagize ikibazo muri iyi minsi we. Ubu nyine nanjye byatangiye kunyobera. Yarahindutse mu buryo butunguranye. Tekereza nawe ukuntu ejo yaranye amafoto ya papa na mama kandi baripfiriye. None dore atangiye no kujya abyuka agenda atanatubwiye gahunda ye pe. Uko byagenda kose Felicien afite ibibazo nubwo adashaka kubitubwira mute. Aho wabereye hari ubwo wajya kubona arira. Reka da. Ubuse mfate phone muhamagare we. Sha bitware buhoro Beni. Reka dutegereze wenda igihe kizagera bitwibwirire. Oya bitumye mpangayika cyane mute. Ariko nyine nanjye ndahangayitse cyane Beni. Mute Karame
nk'uko bivuze rero hari ibintu tugomba kwitondera kuri uyu musaza wacu. Urabona ko agomba kuba afite ibibazo. Yego. Natwe tugomba gukora ku buryo tutabimwongerera, sibyo? Ariko rero ni ugucungira hafi Beni. Kubona Felicien arira, agomba kuba yahuye n'ikibazo gikomeye, cyangwa se hari umuntu wamubabaje, cyangwa hari umuntu wamutengushye we, cyangwa hari umukobwa bakundanaga yaduhishe wenda akaba ari we wamuhemukiye Beni. Ibyo bikaba birahise n'amafoto ya mama na papa. Alo? Bitebudesia, ko umwana arira bite yabaye? Aha, uyu munsi Brian yanyobeye rwose. Ubwo cyane nigashaka ko nkabudesia. Reka konse kahaza ahubwo sinzi uko kigize rwose. Uretse kwiza se hari ikindi kibazo ubona gafite? Reka ntacyo. Ndashaka kuryama ngo niruhukire, ugasanga gashaka ngo nkomeze dukinera. Ese mama nibyo gashaka? Kandi nge rwose ndashaka kuryama nkaruhuka bihagije. Nibyo ugomba kuruhuka kuko umugore utwite aba akeneye kuruhuka bihagije. Ariko rero n'iminsi iregereje. Iminsi natangiye kuyibarira ku ntoki ubundi nkabyara. Ibyo rero biri muri gahunda itumye nguhamagara kuri telefone ngo tubiganireho Budesia. Ubwo nyine ndakumva. Nagira ngo kubaza niba waratangiye kwitegura. Yewe kwitegura byo naratangiye rwose. Ubwo se byose wamaze kubitegura? Se navuga ko ari iki gisigaye ra. Ubwishingizi ndabizi murabufite. Dufite rama rwose. Naho imyambaro yawe niyo uruhinja uzabyara? Iyo nayo twarayiguze Nonsiya. Byiza cyane. Ndakwemeye pe. Intuza se? Inki? Ibikoresho by'isuku, haba ibyo uzakoresha umaze kubyara, n'icyo uzakoresha wita ku isuku y'umwana. Ibase yanjye yo gukarabiramo irateguye. Iyo kujya nuhagiriramo uruhinja nayo twarayiguze. Amasabune n'amavuta nayo Philippe ejo yarayaguze. Nuko rwose. Hari n'ibindi rero ugomba kwitegura hakiri kare. Nk'ibindi biki se kandi Nonsiya? Uburyo bwo kuzagera kwa muganga, nk'amafaranga, hari igihe mushobora kuzakenera imodoka izagutwara ugiye kubyara, ndetse n'uburyo bwo kuzagaruka. Ubu amafaranga yose navuga ko tuyafite ahagije, ariko nabyo turabiteganya. Hari utwo nabitse ku mushahara mperuka guhembwa, kandi nabonye n'inkoko zacu zitera dushobora kugurisha amagi tukabika make make. Ibyo rero binatumye ntekereza no ku byo uzarya umaze kubyara. Nabyo ni ukubitegura hakiri kare. Uzabura ifu y'igikoma mu nzu Budesia? Yego. Ibishyimbo n'ibindi biribwa. Kuko umubyeyi nyuma yo kubyara agomba gukomeza gukenera indyo yuzuye, igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Yego, ubu tworoye inkoko nibyo nakubwiraga. Amagi yo kurya azaba hari n'inyama tuzishaka tuzajya tuzibona. Ndetse n'ibindi dukenera guhaha urumva ko nabyo bitazatugora. Hanyuma se we? Karame. Uribuka ko ugomba gutegura hakiri kare umuntu wizeye ugomba kuzaguherekeza ugiye kubyara akakuba hafi muri ibyo bihe. Uwo nawe arahari rwose ariteguye ategereje umunsi gusa. Hanyuma ku kibazo cyo kuboneza urubyaro ukimara kubyara mwafashe uwuhe mwanzuro? Muzakoresha buryo ki? Cyangwa nanone muzabyirengagiza? Muzashiduka indi igiyemo. Ngaho hoteli isengesho bugi ni wowe ugiye kudusengera sibyo? Kudasenga se? Ku ishuri niba bigisha gusenga? Nyagasani Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, ngaho subiramo. Nyagasani byose yaremye ijuru n'isi. Cyore umpamagaye muri iri joro ninde? Ndabona ari nimero gusa nta zina ryanditseho. Mpereza ndebe. Ego mama, nanjye iyi nimero ko ntayizi. Alo? Alo, muraho? Uraho neza? Yego, aho mumeze mutera? Turaho tumeze neza. Ubundi se ninde uhamagara muri iri joro ko ntakumenye? Ubwo se urumva utamenyera? Reka da, n'iyi nimero sinyizi rwose. Ndi Stefano. Ko nde? Ndi Stefano ye. Stefano? Ndagira ngo mubwire ko ibihano byanjye byarangiye nafunguwe. Ego mana.
kuko nzaye nta mafaranga mfite wanyohereza kuri iyi nimero. Eko mana kwivuye hose ahubwo ntunumvise neza ngo mwohereze itike ngo ni papa mama simbizi niba ari nawe muhamagare mama. Reka nanjye nta mafaranga yo guhamagara mfite muri telefone. Wayamwoherereza se mama? Nyohereze gute se? Yashyire kuri telefone nyine iguhamagaye. Reka ubwirwa n'iki ko ari Stefano mbese? Hari ubwo wasanga ari babatekamutwe bateye aya masaha. Ariko uzi ko wasanga ari bo koko mama. Wa mugani yaba ari papa se kuki batahamagaye ku manywa. Soko Mutesi. Karame Felicia. Enda hano. Hehe. Nsanga hano mu cyumba cyanjye. Okay, ndaje. Ahubwo se kongeye kuryama utariye Felicia. Ubwo hari impamvu. Nukuri muri iyi minsi uri kuduhangayikisha cyane Felicia. Ntituri kumenya ibikubaho tugufashe iki koko. Mva mute. Icara hano tuganire. Yego. Kandi nguteze yombi musaza wanjye. Urakoze. Ndashaka ko tuganira ku bintu bibiri. Amasomo n'ubuzima bwawe nibyo nshaka. Amasomo bimeze bite? Sha, amasomo biragenda neza rwose nubwo nyine ibibazo bitabura. None se ufite ibihe bibazo? Ugira ngo se urugendo nkora buri munsi njya ku ishuri nongera naharuba rworoshye sha. Ndabyumva ni rworoshye. Uretse urugendo se nta bindi bibazo ufite mute? Ibindi ni ibisanzwe Felicia. Hari nk'amasomo twiga ugasanga akomeye ariko nanjye ngerageza kwiga nshyizeho umwete. Naho se ku bijyanye n'ubuzima bwawe? Urashaka kuvuga imibereho se? Ndashaka kuvuga ubuzima bwawe. Imibereho se ndayiyobewe. Nyine mbwira ibyerekeranye n'ubuzima bwawe. Umva nta kibazo cy'ubuzima ufite? Njye ndi muzima nta kibazo. None se ibyo guciragura no kuruka na bya bindi wajya gutaka bya malariya? Iyo ni malariya nyine yarakize. Hanyuma se ko umuntu usigaye ufite intege? Rega sha buriya aba ari umunaniro mba natewe n'urugendo nkora buri munsi Felicia. Mute, umva nta kindi kibazo ufite? Oya. Umva rero mwana wa mama, ndashaka kuvugisha ukuri, sibyo? Nta mpamvu ituma uhora umeze nk'urwaye, uciragura, uruka, utaka imitwe, nta mpamvu zibitera. Sinakubwiye se ko yari malariya Felicia. Ikindi n'uyu munaniro nerwa n'urugendo rwa buri munsi. Ariko zi stress bitera koko Felicia, ariko nyine nariyemeje ko byagenda kose nziga kandi nzatsinda. Uravugisha ukuri nta kibazo ufite? Ariko se ubundi kuki ukomeza umbaza ibyo byose? Mute, none ibyo gukina mbivuyemo. Guhangayika, kurira, kubura umutekano n'ibindi byose umbonamo nuko wera wowe. Mbwiza ukuri mute, ntutwite. Mutesi aremera avugisha ukuri. Aramutse amubwije ukuri se Felicia yabyifata mate. Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana ni rero bashoje ano makuru. Arakombeye kubasezeraho nababwira ko perezida mushya wa Iran Ibrahim Raisi arahiriye kuyobora icyo gihugu, naho perezida wa Repubulika ya Centrafrica Faustin Archange Touadera ari mu ruzinduko rw'iminsi 4 mu Rwanda, aho yashyizeho umukono ku masezerano y'ubufatanye ku bijyanye n'umutekano n'ishoramari. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Andi makuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook. Muramukeho.